narababwiye ngo aracyari da premier wumva ko umusore ndashaka mwitana mukora iki mutega amatwi mu noneho filime nuko tuyitangiye filime yiswe The Cure umuti harwani ngo muri 2021 ngo hari virusi yageze hano hasi ku isi urumva ikwirakwira mu bantu kandi mu buryo budasobanutse iyi virusi ngo yasizwe itavuwe if left iramutse bayiretse itisiga itavuwe ngo umuntu yinjiyemo cyangwa se host uyifite ishobora kuba yamwica amasaha 28 ngo ni virusi yaje ryari muri 2021 ariko ngo there is no permanent cure nta muti uhari ufatika wavuga ngo uyu muti ngo wayikuraho burundu bivuze ngo iryari ni kugabanya iki ubukana there is no permanent cure na filime yiswe ngo iki The Cure cyangwa se umuti kugezana naka kamwanya until now Tanyaro wirukanga ubashiramo agatajya push Tanyare haraho barasaga mugabo masaje afite ivarisi haraho bari mu bararasa amasaye ari mugoroba mugabo sayirukanga afite igihunga police zitezamo ya filime sasa mugabo ariruka za kukamodoka temakoba nakubwira cyane premier wumva ira cyane giti business group kuri 6 byawe mwanda Victor, calm down. Victor twagwamaga kuva kare Proceed to the extraction point. ati itegura ujya turi mu gutorere By for instructions. nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwiriza turi buguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho In the case. ese waba ufite umuti mu kavarisi do you have the cure in the case ari muramubaza n'umuganga Fucking dead, man! mana abaganga bose bari kumwe bose bapfuye they are fucking dead Everybody's fucking dead! buri wese yabamuhitanye muganga afite umuti wa virusi It's confirmed that you have the cure secured. banza mbere na mbere ubwire please confirm that you have the cure mbere na mbere banza ubwire ko ufite umuti kandi uwo muti utekanye Yeah, we have the fucking cure, but where's the fucking meeting point? ati mwana nta muti nari mfite ariko yari akanama What the fuck? They killed everybody in the... abantu bose twari turi kumwe mu kanuza mu kanama bose bagomba muganga bagenzi banjye babarase kurira baratwara abandi bose barabarashe Victor, pull over in front of the white building. ngaho parika imbere y'inyubako y'umweru See personnel is on the way. hari umuntu ugiye kuza ngo byihutirwa hano hantu se paritse ni muganga baramuhereza Is everything Victor okay? ibintu byose bimeze neza cyangwa Guys, we've got an unidentified. umva turimo turabona hari umuntu uri kwegera umuganga turi kumenya kuri satelite ntabwo tuzi ngo ninde Case is exposed. ariko uko biri kose varisi barayitwaye iri mu muti ndakubwiye intambara iriho muri iki gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti filime yiswe The Cure muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye ariko wawibwa n'umuntu utazwi ariko ariwo bavuganaga mbaza ngo ese urishura ko ufite umuti This mission is of utmost importance. hano hari umusore babwaga ati iyi misiyo tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze You're gonna have my own personal SEAL team. atari kusibya ko ngiye bwa abasore banjye SEAL team yanjye kipe y'abasoja You're gonna have an off-the-record F-35. ati uko byamera kose noneho muri F35 uraza gutanga raporo ezano raporo Covered. ati ibindi byose ndabigwa biri covered abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye haruhaga umusore misiyo That's right. nibyo nta n'ibindi kandi This mission's about the cure. ati iyi misiyo ngiye kuguha niyo kujya kugarura umuti Not that other treatment that loses potency over time. ati ubu ni ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze This is the miracle cure. The one ati uyu niwo muti navuga ko ari umuti w'igitangaza this is the miracle cure that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. ati rwose uyu niwo muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe ufite umwana w'umukobwa mugeze nawe afite ya virusi Then when this mission's all done, iyi misiyo rero numara kwirangiza hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? ati wenda umunsi umwe cyane umwana we w'umukobwa kuri tabure musangira mwishimye This table. nawe yarakize ameze neza She's eating a big old ice cream nawe sundae, azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nawe anezerewe and you look in her eyes and you see those eyes full of life. ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara mu maso y'umwana wawe uriya mu maso ye huzuyemo ubuzima buzima And you're gonna be very thankful. hari ukubaho ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima ati uwo munsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima urumva Thankful that I put you on this mission.
kandi ari benshi bazagushimira kuko uzabarangije iyi mission. Bwatinze hari zazaga. All right, gentlemen. Sawa rero basore. Let's go online. And our satellite is live. Twitegure nimo n'abari amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates locked. Rwose muri murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been Iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abari bameze nk'ari abasirikare ko babe batumwe n'abakompiyuta cyangwa se abantu duhanganya mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Our Ubwe buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical company zirahangana kubera ko umwe akora virus abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virus bayikize hanze. Abahitanyene imibare bariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. lead scientist managed to escape with our assets Atari umuscientist umwe wagerageje kuba yacika. intact. Uwo muscientist ni ufite virus. Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu muscientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale. Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramamaga ngo twaregosiye nawe turabura icyo umuti yarabyanze. Property to our competitors. Ariko tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompiyuta cyangwa se abandi duhangana isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga abaye uwo muti. Maxwell Powell niwe wibye iki virus niwe wibye umuti wa virus. Rendezvous buyers at their head. Aho tuvuganira ahangaha mu masaha tisa n'arindwi bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti. Quarters within the next 35 minutes. Mu gukora ibicoboka minota 35 badakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banje misiyo yanyu bahaye nta yindi n'ukumutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa se abakompiyuta bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya. you'll proceed on foot. Mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be We araza guca mu nzira z'ubusamo. checkpoints. Agende abatangiye kuza checkpoint. Bana yakabona baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip araza kuvamo ugenda utangira imodoka yande ya Powell. Umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangira imbere ahita mukora iki amwambura kavarisi. Delta team, your orders are Delta team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara. Paka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Due respect, we have Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara. Misiyo bari kugenda bumva yoroshe. Umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mu ishyamba undi ase nk'ubatesha gatoya. Mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyo mwambura kavarisi. it on the hands of just one guy. Delta. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misiyo yoroshye dizi. Roger that. Saa turabyumva roger that. Baratatana hano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 059er. 566 or 59er. Sapphire uranyumva? The sky should provide you with any updates. Toraguma mu kirere aramutse hari ikizambere ko twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Underway. Bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana. Urabona iyo witeye hano ahita haza isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Uza kwitera usagaje amasegonda 10. Uwo mura mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right, they're actually quite expensive. Mwana uyu muti urahenze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to Minota 40 ni myinshi urabagarutse hano ku kibuga cy'indege. Turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi minota 40 baraba irangije. eradicate this disease. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, Ariko mbere ko tubikora we must succeed today. we must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah. Noah, your daughter's counting on you. Ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah niwe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge.
bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Mana basenze bajya gukora mesho tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngaze guca iki y'amashyamba. Banaho baciye amashyamba. Bano bategereza mugenzi wabo hehe. Ku gasozi. Turi muri position. Bano ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Ibikoresho. Bano babwiye ngo bagume mwikamyo yabo paka. Bombeje byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ngo wakwazanye umuntu nabwo bakabaye wazanye inkovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa wundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Abashyiramo isasu. In your position. Target in position. Tagira umuziki wa stand music. Nawe arayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Nawe arakurikira. Tayari. Ndakubwiye hano hey. Heading west. Arimo arerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musore muto 3 o'clock. Bite na arukurikiye. Nayo komeza mu burengerazuba bwa. Yako mu burasirazuba. Tayari. Hano waciye amashamba. Uyakurikira aturutse inyuma. Tore. Go ahead and smoke him. Reaper, gira vuba muhagarike. Bara igikoresho we. Filime tutangiye. Nababwiye uyu munsi ndabaha show. Arachari the premier wada for real. Midaya today the premier Sakara. Aya. Bakubwiye virusi yabaye. Bararwanira umuti we. Ubu wanazajya muri laboratoire. Coming in from the right. We tagati yawe iraza guturuka mu buryo bwa Musore mutoya ya vuba vuba. Nawe witambika mu muhanda. No wavana igikoresho we. Bari bunduki. Time to intercept 10. Amasegonda tumara bahingutse. Abana sekurumuriro. The premier nakubwiye. Target is still. Ndamuskwasara cyari mu nzira agenda we. Imodoka ziriruka bari mu muhanda w'imisozi. Banigara kurikira. Ni Noah. Ukobwa nawe ararwaye. We bagibinjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo. Nawacize musama we. Tayari. Musore arabangutse. Bari cyo bita siporo we. Bagabo imodoka cyo batwaye baracumva mister. Cyo batwaye baracumva. Kabiti kankari mister. Twaye BMU abayita BMU ndakore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo kora virusi banashimba umutima no bashaka gushyira ku isoko. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Wasale mutoya itegura amasegonda 10 ubiza kuri waypoint. About 2 clicks along. Turimo turamurebera kuri satellite bari mu misozi. Take the path on your left. We cy'ubumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we. Barapfa umuti bakoze virusi. Umuti no bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi mu maraso yako. Gomba bano mutafite impamvu abikora we. Bite impamvu abikora. Bagabo bica bitumuriro virusi. Bari intambara ziriho we. Chabita economic wall. Point Bravo. We checkpoint Bravo mwitegure namwe. Aronya abatangirira imbere. Namwe Bruce namwe mwitegure inyuma ya mugenzi wanyu. Bari cyuma we. Nakubwiye uyu munsi ndabaha show. Yeah. Bicara mu muhanda. Bicara mu muhanda. Mugenzi wabo nawe ari hano. Bamucaho. Bose equipe zimwe. Right now, shoot him! Let me show you. We murase. Piece of shit. Get Aka nakano gatoye. Dishiramo. Nakubwiye Sankara. Niteguye kubasha uyu munsi. Uraba magazine wongera rodinge we vuba vuba. Kagabo gatwa gafite virusi. Nabo gafite umutima ko ntago ari buranga kari ihagazaho. Ihagazaho nk'imbwa ry'uruhu. Nasa umusenzi sha. Mwana murase barasa shoferi. Ufite umutima we yihagazaho. Barasa shoferi. Arasa n'uwari kumwe na shoferi. Umiye. Ariyo bambaranye. Reba data we. Siri kwentegere. Dore cyo bita kabarangari.
Chebwe gadata we. Inambarira. Nambarira hawe. Barapfumuti. Uyu nawe. Imodoka y'abagenzi be habuze gatoye. Chebwe tata we. Is approaching checkpoint Bravo. Umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satellite. Haguruka musore mutoya Noah. Umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River. River ni ukurikiye. Arangije ajya mu muhanda arabatega. Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya terasi uwo mugabo. Gira vuba vuba. Akiza. Tagati. Mena gatuza na gatobagura. Mena gatuza. Tayari imodoka irenga imanga. Dore imodoka. Iyo wari wibye umuti. Nakubwiye. Aracyari samano. Ubu niyo yarangira mwaryohewe. Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. Wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabone intambara irangiye. Mission accomplished. Sigaje bataba kunyana 7. Mane himbazwe. Uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi. Taza hakuno. The river. Mwongera mandi ntanyurwa. Na muzimu wawe utazagaruka. Uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kura mugenzi we. Oh, you did really good out there today. Basore Noah mukoze neza aho hasi. Mwitwaye neza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base. Ndashaka umutima ugaruye kuri base nona. Promised you. Mukobwa wenda aza kumutabara ndabigusezeranya. Urakoze afande. Give me a secure line to Reaper. Ndashaka munshiro umurongo w'ibanga mvugane na River. Bo fanda ravuga munshiro umurongo w'ibanga. Hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya MCO. Araje ravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River. River ni ufite kano gaci gakesi karimo umuti. River zana umuti. Uzana mu modoka. Reaper. Noah's closing in on your location. Ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande. Now I told him that the cure is for public release. Namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release. But you and I know very, very well that that's not gonna happen. Ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuwe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga. Arimo arabwira uri mu modoka babandi batumane ku murongo w'ibanga. I need you to take him out. Ndashaka wice Noah. I understand, sir. Ndabyumva nyakubahwa. Fanda itabwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. Reba kugambanirwa ku nyumisi irangiye. Avuyeyo Noah nabaza rwose misi irangiye. The case, huh? Nyuma na nyuma wabonye varisi mu muti. Yeah, man, you did good. Man ukoze neza bro. Ashiramo fire mode. Abazi by'imbunda muri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Ukoze neza mwana. Arangije murebe kada gatoki. Ashiramo fire mode. Arabibona. Murabye maso arahinduka. Menya yuko yagambaniwe. Arayizamura nawe atayizingura. Ya filime sasa. Ngiye kurasa. Manigara kwe parabangutse. Ni Noah. Bakozanyaho. Noah tayari. Magazine yashushe. Munda yashushe. Urashiramo indi magazine. Wabonye amasasu yakuruye. Noah kiri gitsi. Mukurikiza umuriro nka gitutsi. Kagabo karabangutse. Manigara cika. Manigara cika. Maruka kumanga y'umusozi. Genda shinga imbavu. Urutare. Cyawe. Manuka. Cyawe datawe. Shinga umugongo. Mukurikiza amasasu. Ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi. What the hell is going on? Mwana Reaper bigenze bitaho ngaho. He's gone, sir. Arancitse fande. Jesus Christ. Mana nyagasani Jesus Christ. You just bring me my case. Zana imfunguzo zanjye. Muhigu wa musenzi. Sir. Bakiraho. Targets are Nyakubahwa. Coordinates. Abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi. Imodoka 9, 12, 15. Zirimo ziraza zegeraho Reaper ari. Kandi Reaper ni ufite umuti. Three tells me enemy personnel. Reaper na muri ya mafoto afata kuri satellite. Umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura umuti. Banza baje kukwiba. Abanye ko agomba kubahereza koze iki atahageze. Barimo baraza aho ngaho. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cyavaho ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Cewe gatata we. Gotta get out of there. Go. Reaper vaho ngaho none abaje bafite igitwi gikoresha.
bafite bakora bunduki na mtoto wa bunduki bavayo. Aya Ripa afite nyirukansi, afite imodoka yirukanga we raka nawe aratangira Makabwa nawe yarema arasubira kuri base. Sapphire 1, we got a situation. Sapphire 1 tumule situation itari nziza bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenzi baje kumwataka. Makabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banira indi dose. You just turn around, take I will double your pay nakukwira amafaranga ngo bakwishyura kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomba uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are Wa not mukobwa wenye ndifanda ukurikiza ibyo ngubwiriza ntabwo negeka. when you Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. Nowa yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. Nowa aratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basanze tumwitane cyamana nawe. Reaper. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Safa agiye kubikurikira naje kugutabara. Amenye ko mugenzi wawe indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje cyaho. Ambarira. All the rest on his own. Ibindi Reaper uratse bakata Reaper abyitaho. Urakoza bakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanja kwesha kona Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapashira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 60 navuga umuntu umwe bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah apakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba uri kumwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah arimo araza. Ayare! Misire! Data we! Misire ku mutwe! Habura gato! Habura gato! He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima ntutegereze kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya! Hindura icyuma we! Hindura icyuma! Maniga! Kagabo ushaka ashinze imbavu kari. Yawe reba! Inyuma kwe! Reba kuri tagisi! You know. Yawe tata we! Hano hari ubuvumo! Fakura samba kure kuri umusaso ariko! Sinzi! Yenjira ubuvumo! Don't even think about coming back here before he's dead. Umva aho datageza mugobwe kuhagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibaza umuntu mwazanye muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umva atageza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Let bring him back. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibaza umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakambatumaho mu muhitane. Ese wowe ntawuzi kavana reba ku Whoever takes Noah out gets $100,000. umuntu uri bwica Noah ndamuhaye $100,000 by'idolari ni amafaranga menshi. Yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore. Barisuka. Kumbe Noah nawe ni bandi. Yazanye ibiturika. Ubuvumo bwose arabutega. Bwose za landmine. Baza ku buvumo. Agasore bihambiriye baze. Uri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga. Nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze. Bano bari bararwana bashaka amafaranga. Benje n'ubuvumo. There we go. Fanda turimo turageramo indani. Musazi taraje tumurase bite birangira. Kumbuka bazaga. Hari wakaraje ku rutsinga. Amine zose. Kewe data. Bose. Dari ndani. Rangije. Noah boy. Noah. Bagenzi be. Aho mwari munda ko bibiryo sha. Batarumena mabuye. Garcia. Bastard. Zabakoramo. Imbecile. Kagabo. Nabasigaye hanze. Akiri tunda. Give me a sit rep.
What's going on with naza ati bimeze bite Playing it now. turare tubikemure akivuga ngo babikemure hari uwasohotse nabi yewe data hari uwababikemuriyeho afande bigiye kudukemura nibyo bidukemura agaruka turi bikemure kumbe ripa mu muhanda ripa byakomeye we ngeze hano imodoka yajyana muri reverse bitensi iremera kurusha izindi n'abaza bahereza barimo barapfa umuti uri bubona uyu muti arabona agafaranga virusi yo tayari iri ku baturage umuti niwo barimo barapfa filimi irahawe bayise The Cure the premier for real mu giti niwo bibera we kuri bitandatu byawe araka Nowa ari muri bagenzi be Nowa umusenzi mu murase biroroshye uyu nawe yivira n'undi waruje kugura umuti arabahereza cyambaye grenade ku rutugu Ripa aracegera acomora pini muri gurunedi akwema pini wa musenzo wakapfe wasosa kahamirwe bakuye pini muri gurunedi soka ketwe n'umwana wa mbwa we jebwe data we pini biraha we nakubwiye sangara nazigiye we hani nambara barapfa umuti wa virusi ubona niwinduka miliyoneri mu masegonda nakubwiye bitaro tugiye kugita ntabwo ubuhombye bayise The Cure hire we dore abandi mu muhanda ntambara ziraha we abasenzi bafite ikitwa igikorero sinzwe n'ubuvana amahoro fata misire shyira muri tagati arangije afungura sentire raka Ripa napima amapine Ripa there bapima umusozi baridura umusozi dore amabuye y'umusozi cepwe tata we Ripa yongera yicara mu modoka mw'ikankari videya tudeya yewe mwihuse bihuta ikiko bahuta isosi bamennye umusozi yinjira ubuvumo ameingia ndani ya buvumo arabaca inyuma y'ubuvumo sasa bageze zirakurura hano ni igipfunsi gikora bose amasasu yabashiranye bose bazanye kuri misiyo ariko uyafite impamvu arwana kumbe Ripa Be advised, you guys are heading right into imbere yawe hari construction zone hari chansiye hari abari kubaka umuntu uza ikiraro bageze hano zirirenga hari abari kwishensiya chansiye ngo niyo shensiye mu cyongereza ibiti bivayo yambara V8 irirenga chansiye ngo niyo shensiye mu cyongereza aba nawo mu buvumo sasa aba mu buvumo baragigira bagabo nambara we baracyafite umena mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo senzi mena mugenzi wa gatoya zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana wowe uraho ushaka amafaranga tayari Ripa dore imodoka kagabo karatwara ageze hano kandeba inyuma gatoya abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi mu muhanda rwagati yakubwiye uwo uzamwongeze yakubwiye kuri bitaro byawe ku biti ntabwo ubuhombye bamwishe Ripa yakubwiye The Premier bari gupfa umuti virusi irahari tayarageze mu baturage bari gupfa umuti ubona umuti afite amamiliyari dore ibyo bita intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni igiti gatangira
kumbe mugenzi we Nowa yagambaniwe. Buriya ngo uw'Imana igishize akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima. Kagabo kavayo kamenya ukuri, harafite kanuza arebera abo bagenzi babo baherereye bakiri bazima. Abona hasigaye umwe, Reaper. Nande nuri mu ndege. Kagabo gafite umutima. Kagabo gafite umutima. Arimo aragenda. Nawe inyuma ye. Nawe inyuma ye wa mukobwa Zafar. Ndakura umuriro we. Ndakubwiye w'Imana igifatiye ukuboko. W'Imana igikunze. Niyo waragusubizamo niyo waragucurisha nawe. Ntacyo yaba. Mukobwa virusi irazamuka. Mukobwa arafite iminota mikeya. Virusi irazamuka. Tangira kurerembura. Amererembure. Iminota 0. Arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno. Manuka munsi y'ikiraro. Manuka munsi yo ku kinamba. Bana y'ibikoresho. Duhangane. Kumbe. Ubwo manura indege. Ukontora indege byanze. Maniga nakubwiye. Mukobwa nawe ubuzima buri habi. Mukobwa nawe ari mararerembura. Kontora indege bitangira kwanga. Maniga yataye imbunda. Subira inyuma afata igikoresho. Ishyiramo. Yirekuriraho. Baneza kuri mugenzi we. Binjira amasaza ashyiramo indi magazine. Ayare. Mugenzi we yagize gutya. Asimbutsamo intebe. Indege yabuze kontrole. Yabwe tahabura gato. Nawa. Ahagabo nawe umugabo narenga ntaga azapfa pe. Umugabo kupfa ko biri kuri. Rangije. Hano harabazaga. Hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere. Aho sheri. Badufata kariri. Bada kwifatira kariri. DJ Eddie, nako DJ Eddie okuruyenze nasohokanya n'umukunzi. Shewe sheri. Ubusana hano komeruka ari hazima hahiye ryari. Haza umuribwe. Dude, you're Mwana yo G yo. nice. Yo bene wanje ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi. Nuko wewe imodoka yanjye. Nuko niba udashaka isasu wasohotse. Imodoka yawe nayo yitware nta kibazo. Yanega na yarayiba. Aratangira. Ngenda kamodoka kabakajyana badutyo. Yari. Atinyiru kansi. Arimo aragenda areba mugenzi wa aherereye. Arakuritse light. Yari. Afite location yiwe. After mission yari yahawe. Aranje mission. Baramubitraying after mission. Kobwa yafunguye umutaka. Buzima buri habi. Ni Zafar. Fata ya miti igabanya ubukana bwa virusi. Ariko ngugabanya amasaha 28. Mukobwa umutima buramucika. Nibese afite inyatsi zimwe ziko ngo turawanze. Yanyatsi y'igishegabo. Buriya ari inyatsi y'ingore. Hiraga kubitwa n'ingwa ko yo irakuzonga shawe. None inyatsi y'ingabo yo ni mogaki. Aho iyi gishegabo yo biba bivanze. Iragukanyaga. Ibimwe bitabona urukwega ntoryi. Irakuzonga niyo umukobwa afite. Yitera umuti biranga. Yitera umuti biranga. Arawijomba koko. Kobwa amaherwe uremera. Awi. Niyo nyatsi y'igishegabo. Highway. Manu himbaswe. Hey. Manu nabaye rya none. Uro gushimira guteka ryose. Mukobwa. Manu yabikoze. Nakubwiye nyatsi y'igishegabo biragatsindwa. Every one of those incompetent bastards is dead. Abasenzi bose kaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's gonna be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Umba kiri maravuga. Sawa! Abenu
muri modoka ya mugenzi we cyebwe data we modoka ya Reaper uzongere wa musenzi we kagabo nakiyabirize umwana wanjye agomba abona umuti no wavayo hey bagabo barihambira modoka era mu giti era mu giti.net hariya hejuru niho wandika voice akadomo giti akadomo net kumbe Reaper muturuka inyuma igishurutsinga mbone igishurutsinga bana ya pisto kuraho slider bagabo ziragigira mucumita mu giti nyuma afata mu rubavu afite igisongoyi kagabo nakarame deni kuntu kireshya maze akije mu mwijima tu cyangwa nk'umuntu uza mu gihaha bose ni abasirikare nawe wagaya sara mfata imbunda wa musenzi we siramenda magazine ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi shyiramo nawe bana icyuma aramubaga senzira bambi basirikare barakomagurana bitata we modoka iracyari mu giti.net bagabo bose n'abasirikare hamwe deturune kagabo karabangutse we bagabo sira hey tuza sha tuza turiza muri Nyagasani calm down tuza yawe bagabo shingisha umugongo kandi ingoto bipfunsi ikigabo kirakomeye n'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana bose n'abasore bamushyira hagati y'ibiti amamodoka iramanuka namuniga umugabo tangira kuririmbura kanzi ingoto kandi ingoto fata ingoto arayikanda kagabo tangira kubona ibiyeziyezi tangira kubona haje urubura iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari kanzi ingoto umugabo nari mu rubura hey ariko ukabona urupfa akabona imbunda hagaraga akanyamasengesho yarakanize gaza gafata ubutaki gakurura imbunda karangire karayegura reba filime Reaper kirangaye reba filime mugatuza ashyiraho modoka ijya mu giti neza iparike impande y'igiti si bitandatu se niyo ya parikingi ku giti hey warangizaho ugakubita n'umugabo ngo urabona wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja niyo yaba ari retired ujya ugenda gake abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze ngo urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi civilian ijya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare ugenda gake umusore yavuyeyo n'umutara ufite hasigaye intambara yiwe na Fandi hey Noah Fandi sasa nadi zona nahamagara I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe bamugambaniye ngo bamwice And I know you're upset. kandi ndabizi wanarakaye But what you don't understand is this. ariko ikintu kimwe utari masobanukirwa n'iki ngiki We cannot give this cure to the public. ntabwo uyu muti twawuha isi yose ntabwo we can't give the cure to the public The world's population is approaching 9
billion ati iyi si irimo imaze kuzuramo abaturage bageze kuri miliyari 9. people. We release this medication and we will have catastrophic consequences. nituramuka dufashe uyu muti tukawuha isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter, nagusezeranye ko ndita ku mukobwa wawe and I'll keep that promise. kandi iryo sezerano rwose nzarikurikiza nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. ariko ugomba ungarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. uramutse uzaniye uwo muti ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. ati mukobwa wawe nawe yiringiye Nowa. And you are running out of time. kandi igihe kirimo kirakurengana. oya Are running out of time. ahubwo fande nawe igihe cyarenganye. ntabwo igihe kirarengana afite umuti w'umwana wanjye. ahubwo igihe nawe kirimo kirarengana. uzi uko byagenda kose hasigaye intambara ya fande na Nowa. hasigaye intambara yande nande na Nowa. iyi filime niba ifite kabiri yayo nibyo nazi, ariko byamera kose ntabwo yabura. biraherera he ibi byo muzabona muri kabiri we. umusore ahanganye na fande bamwohereza abandi basirikare. nimuzacikwe na Premier Firile ndabakunda cyane cyane. kwanza ni umubonjo